mu byo babashinja bavuga ko bamwe muri mwe mukorana n'abanyarwanda ibyo tugiye kubyinjiramo ntitubabonye twarababuze ikibazo wewe ikibazo ushaka kubabaza ngusobanura ukuntu Perezida Kagame ari president mbere abatutsi bariruka ngo 59 ngo baje kugaruka bataha uzi ukuntu Habyarimana yababwiye ngo Rwanda ni ruto undi twokwigwamo ngo rwaruzuye baravuga ngo turataha ku ngufu barataha ngo bashike Perezida Kagame abaye president ruba runini tiruruzu bacumbikiye n'impunzi oyaye ko barasaba impunzi z'ibindi bihugu kandi bavuze ko ari rutoya na bene wabo ni ukuvuga ngo rwari ruyobowe n'umuperezida ufite umutima muto bagiye bakaja gukora iwabo baramwica baramuhakazaho Kagame iyo aba Perezida Kagame Imana yo mu ijuru yo mudutije niko nabwiye abacu kandi twabivuganye twatuzi ko tunakora n'ikiganiro iyo aba yo mudutije ngo aze kuyobora bari abakongomani natwe atuyobore igihugu kibeho iyo aba bari bakunda abanyamurenge bagombye kuba bahaye basaba bakunda n'ico gihugu bagombye kuba baha basaba ngo iyo aba Kagame yaraje natwe ngo tuyobore urugero bano bahungu bose birirwa batukugwanda hari abonzi umwe batatu bane batanu batandatu twabanye mu gisirikare barakomereka bamwe bahinduka ibimuga n'ubu bagiye kwivuriza i Rwanda ko ngo gituma itabavuye reka complete kano kadwa kabwatoye Kagame FPR yinjiye ku butegetsi mu Rwanda muri 1994 FPR niyo yadutereranye muri 54 abanyamurenge bapfa muri Kongo FPR niyo yadutereranye baza bagafata abaturage ku kirambo bakabica FPR niyo yadutereranye muri 62 bica abantu kuri Munanira FPR niyo yadutereranye muri 68 bica abantu kuri Kirumba famille yanje abantu abagabo 40 FPR niyo yatereranye Kaminzo baharibwa n'abasirikare bagenzi be mu hari ngo birashoboka ko hari igihe kizagera tukababarira abanzi bacu ngo ariko bizatugora kubabarira bene wacu bacecetse mu gihe twari dufite ikibazo kandi barafite ubushobozi bwo kuvuga bariko baraceceka ubu nyine ufashe Minembwe ukayikura muri Kongo mu bitekerezo by'abakongomani Kongo bahita babona ko yambaye ubuseka ngo umufa muri Kongo mu Minembwe niho hari deployed ingabo ziruta abaturage niho hambere hari deployed ingabo nyinshi ziruta abaturage bahatuye nta banki hari basobanuraga ni ukuvuga ngo iyi myaka yose 8 ishize avuye ko FARDC yo mu Minembwe hari brigade ifite abasirikare 15,000 ese baza bahashaka nicyo bashaka kubwira rero icyo kabiri Gahwera yonyine yatewe ibitero biti bizagoma na Bukavu na Nord Kivu na Sud Kivu biteranije byombi yego simvuze Kivumu simvuze Marango simvuze Rugezi simvuze Gakangara simvuze Karingi simvuze Indondo murakaze neza abadukurikiye this is Happy TV1 uko mubizi turaducishaho ibiganiro bitandukanye indirimbo abahanzi tubazanira abantu batandukanye uyu munsi nkuko mubibona tukaba twabazaniye abandi bantu baraza kugenda bivuga amazina yabo ndahera kuri Mike atwibwire murakoze cyane amazina nitwa Mfitumukiza Mike ndi umurwanashyaka ndi umunyamurenge ntuye muri state ya Missouri aho bita St. Louis ariko uyu munsi turi mu mujyi wa Tucson muri Arizona niho twari dufite igikorwa cyo gusura abaturage ba Tucson murakoze cyane murakoze muratubabarira twasaraye twaravuze kuva ejo kugeza nanone na nijoro nanone nitwa Bishop Dr. Emmanuel Musinga Rupande ntuye muri Indianapolis muri state ya Indiana muri leta zunze ubumwe za Amerika niho nkorera umurimo w'Imana ndubatse mfite umudamu n'abana 6 murakoze cyane banyita Etienne Bizimana ntuye muri Arizona ndi umupapa ndubatse uyu munsi twagize umugisha wo guteranira hano muri Tucson muri city imwe mu zigize Arizona niho tumaze iminsi igera kuri 2 turi gutaramana n'abaturage ba hano muri Tucson
murakoze cyane. murakoze cyane turabishimiye cyane nanjye mvuye muri Arizona twarabishimiye tuje kubishimira mwatugaburiye neza asante kandi njye cyane cyane nishimiye kubona Bishop nibwo bwa mbere mubonye nkora mubona kuri TV ariko narishimye naravuze uko biri kose nza drivinga inse kubaho. ntabwo utuye hano Tuye muri Phoenix. how many hours from here Almost 2 hours. uweje wara drivinze 2 hours none agarutse 2 hours thank you so much na Mike nari maze igihe kirekire cyane nshaka kuza mu meeting ngo mukoreshe ikiganiro ariko ndishimye cyane kuba uyu munsi tugiye gukora kino kiganiro. Okay, mushobora kubwira abadukurikiye impamvu muri Tucson? murakoze reka sabe Bizimana asubica kibazo niwe muyobozi wacu. Arakoze Dr. Bishop. Mu by'ukuri turi muri Tucson kubera kuko ntabwo ari aha honyine, tugenda tuja mu mijyi myinshi mu mastate menshi kubw'impamvu yo kugenda tuganiriza abaturage bacu, dusura abaturage bacu kubw'impamvu y'ikibazo kinini abantu benshi bazi cabaye iwacu kigiye kumaza imyaka hafi 8. Rero ni muri urwo rwego tugenda tubwira abantu b'iwacu tubibutsa, ndetse bamwe abaza amakuru tubibutsa, abataza amakuru tuyababwira, kuko abantu bose siko bazaba kuri page imwe cyangwa se ku rugero rumwe rwo kugira amakuru. Hari ababizi bavyirengagiza, hari abatabizi mu by'ukuri, ariko abo bose tugenda tubasura kugira ngo tugende twibukanya twebwe twese, niturangiza tuze gufatana gahunda imwe yo kugira ngo dukorere iwacu. Rero ni muri urwo rwego twari tugeze na hano muri Tucson dushaka kugira ngo tuganire n'imiryango, tuganire n'abantu bacu mu rwego rwo kugira ngo dusubire kandi turebe uko twakwibuka iyo twavuye. Abadukurikiye bashobora kwibaza ngo ayo nahe makuru, ko amakuru tuyazi twumva ngo ni intambara, barashaka kumenya nahe makuru mwaje kuganiriza abaturage mashasha, twitega ikintu gishasha se mwatuzaniye message nshasha. Abadukurikiye umva bashaka nibumva uvuze uku barashaka kumenya ayo makuru mwatuzanye. Amakuru twebwe tugenda tuvuga dukorera mu itsinda ry'abarwanashaka. Abantu benshi muri iki gihugu bamaze kumenya abarwanashaka cyarico. Abarwanashaka ni abaturage baba munsi y'ubuyobozi bw'umuryango wacu twese tuzi w'amahoro. Babarwanashaka kubera kubona ko imisanzu y'umuryango wacu w'amahoro dukorera, dukunda, twifuriza gutera imbere, babona no musanzu ni mutoya, bifuza kugira ngo noneho bongereho izindi mbaraga, kandi hejuru ya wa musanzu bifuza kugira ngo bamenyeshe n'abantu ayo makuru narimvuze yuko iwacu haratewe, nubwo turi mu munezero hano, nubwo turi mu mudendezo hano, ariko iwacu abo twasize ba papa ba mama ba mushenge ba mama wacu barumuna bacu ba data wacu, ibo basigaye baterwa baranyagwa buri kintu cyose. Ubwo rero imbaraga zonyine bafite, amakuru tugenda tuvuga, imbaraga zonyine bafite kwisi ni twebwe. Nayo niyo makuru tugenda tugira abantu. Wenda bagenzi banje banyongera, ariko ayo niyo makuru principale dushaka kugenda tugira. Bishop, icyo tubwira abantu, ijambo rya mbere ni ugukunda iwacu, icya kabiri ni ukutibagirwa iwacu, icya gatatu ni ugushigikira abari iwacu. Iwacu hari ibintu bibiri tugomba gushigikira. Ikintu cya mbere, hari abantu bashonje, nta mata bakibona, barara ubusa, bambaye ubusa, bafite inzara. Ijambo rya kabiri, hari abasore bahagaze ku nkiki, barinze imidugudu, barinze iwacu, tubabwira ngo nimubabe hafi mubashigikire. Murakoze. Barakoze bavandi mu muramba baranagize ikibazo cyo gusarara. Ibi byose bavuye kuvuga bagaragaje gutanga details z'ikibazo kiri iwacu, ariko byose bizingiye mu ijambo ryo kwigwanaho. Iyo tuvuze kwigwanaho ni ikintu gisaba ko haba amakuru amenyeshwa abaturage, kandi kwirwanaho gufite objectif zitatu. Icya mbere ni ukurindira ababyeyi bacu mu karere, icya kabiri ni uguhagarika impfu dukorerwa, icya gatatu ni ukutambuga ubutaka no kutambuga ubwigugu. Ari nabyo duharanira nka kwirwanaho kugira ngo twigarurire uburenganzira, twiheshe uburenganzira twimwe na leta ya Kongo. Ibyo rero uko bigenda bihindura isura cyangwa se bihindura ishusho, ni nako n'amakuru agenda ahinduka.
ico rero bisaba kuko twebwe tugenda tubwira abaturage bacu bari muri diaspora bafashwa mu kingi tubagezaho update cyangwa se tubagezaho amakuru y'impinduka z'umunsi ku wundi. hari akantu nashakaga gusubiremo wari uvuze ibintu bitatu ibyo bintu bitatu wabisubiramo ya ikintu ca mbere ni kutemera kwambuka ubutaka kutemera kwamburwa ubutaka bwacu kutemera kwamburwa gakondo yacu kudakungwa iwacu iwacu ica kabiri ni uguhagarika impfu zitwica z'agasuzuguro ica gatatu ni uburenganzira n'igisubizo kirambye. Yego benshi bananiwe bino bintu benshi bakize intege nagiye numva benshi bavuze ngo barashitse nta washitse mu mahanga bararyamye bararuka barahaga barashitse. hari umwana waririmbye indirimbo ivuga ngo amahanga arahanda uwashitse azategera iyo ndirimbo hari ibimuhanda ino. Okay, ikibazo nifuza kubaza Mike nyuma y'ubu butwari bwose nyuma y'aya ma fundraising cyangwa se mobilisation niko wabivuze ni umuyobozi agendamo akora mobilization right ni iki kizakurikira? ijambo maze kugaruraho n'abandi banyamakuru bazumve ntantwara ibintu ntabwo ndi intwari na Dr. Musinga ntabwo ari intwari. Intwari ni yatanze ikiguzi cy'amaraso ariko twe dutanga ibyo dufite ntabwo ari ubutwari no gushigikira intwari. Intwari ni bariya batanze amaraso yabo bariya bopfa bazira ni bariya bakandida hari bariya bakandida bitanze naho twebwe dutanga icyo dufite turabatera nkunga b'intwari ariko ntimukaza mudushira mu rwego rw'intwari. Nutanga $100 nutanga 1000 utanga 500 ntakaza avuga ngo yabaye intwari aza gutera intwari yahuze ubwo turindwa yes intwari impuze intwari zitahuka kandi intwari ariko ganatwe nico turi guharanira nico twaduharanira turashaka kubwira n'ikirere ntabwo turi muri liste y'intwari. Intwari ni yitanze ariko si atanze icyo ifite. Intwari mupfa yishwe n'ibitekerezo by'ico yemera ariko intwari si yishwa no gushigikira ibitekerezo ndatekereza. Twebwe ntabwo duteze gupfa twishwe nuko dukora ariko bari mu rufu kubera ko kwanga gasuzuguro k'ibyo batekereza ko bitanze ubwabo. So ntantwari ibintu sindi intwari ni nayo mpamvu ushaka kubwira abantu bose batanga umusanzu muri mahoro batanga umusanzu mu Rwanda shaka agahita yumva ko yabaye intwari. Oya intwari niziri twe turabatera ngunga b'intwari ibyo dukora n'ibitoya ntibingana n'ibyo bitanze. So intwari niziri ku rugamba twebwe turabatera nkunga b'intwari. Voilà so cyo nshaka kuvuga rero nyuma y'ibi rero twebwe icyizere cyacu n'impinduka z'ubuzima bw'abanyamurenge ku isi tubuteze mu intwari zitanze ariko harasabwa ko tubashiga tukabashigikira kubw'impamvu imwe yuko kuba kwabo hariya niko gaciro kacu dufite hano ntabwo agaciro dufite hano tugakura aho turi tugakura ku basigaye. So ibyo nashaka kuvuga rero icyo kwica uriya ni ukuvuga ngo umuntu wese urera kuri te karapfa kubera ko ndahari iyo nje guhaba nijoro wawe. Yego reka ngaho wenda Dr. Musinga reka mwunganire gatoya. Hari abantu bacu warubikozeho ngo bumva ko bashitse twe ndi turi intwari dushigikiye intwari. Ijambo rya kabiri hano turi hari abantu bibwira ngo baraye bavumbuye ikintu gikomeye n'abantu bari mu nkambi ko baraje ahantu hakomeye abandi baje no muri za 70 50 60 kugeza batashe bavino basubira iwabo ko turashaka ukuntu abari no bataha n'abari mu nzira bagarukire mu nzira ino twasanze nta kigenda ni wabandi wumvishe abari mu nzira bazino bagarukire mu nzira basubire dutahe natwe turi ino dusanga abategereje amaviza bareke ino bazabyumva natabyumva azoshika hano hagaye asubireyo naje nakundaga ino ngushike ndagaye ndi mu nzira nta hantu muri haryoshye nk'iwanyu
uzi hano twicaye uko hosa kose uko homera kose uko abantu bahabona kose ntabwo hasa nk'iwacu. Ikindi kandi abantu baranibesha, ese woshika wari warazindutse aho wari utuye iwanyu, tuvuge ku rugero bose si impunzi, none se wakwitwa impunzi uri aho wahungiye cyangwa witwa impunzi uri iwanyu? Hano bari impunzi, ubwo rero ni ukuvuga kuko ntibashitse, ahubwo baracyari ko bagenda bashatse ahantu gusa bacumbika mu minsi mikeya, ejo n'ejo bundi barashaka kuzasubira iwabo aho batazitwa noneho uko bari impunzi. Urabyumva? Ikindi, nta mpunzi yitwa ko yashitse, baracumbitse, bari ni nka kwa kundi abantu bagaze haja mu biraro ku bantu babimenyereye, bakubaka ico bita wenda k'igihurirano kidakomeye, ejo n'ejo bundi bazasiga cyangwa bazasenya. Rero zino ni ingando turimo ziw'abandi, nta munezero twohagirira, tugomba kuzosubira wacu. Mu pasiporo baduhaye ko turi abanyegihugu. Reka icyo ngisubize. Uyu bwenegihugu baduhereza, ubu bwenegihugu baduha nubwo gushakisha uko adufasha tukaba abakozi ba, ariko ntabwo ari bwo kudupromotinga. Guhera kuva mu gihe cy'abafarawo ba Yosefu babaye abanyabwenge, kugeza igihe Farawo yagaze avuga ngo twabona umunyabwenge kandi wuzuye umwuka nk'uyu. Bibiliya iravuga ngo Yosefu yaguriye Farawo ubutaka bwose bwa Egiputa. Yosefu abuhereza nde? Farawo. Ngo ariko igihe kigere barataha bamusiga hehe? Muri Egiputa. Bibiliya izivuga ngo nta munyabwenge wabayeho ukuye Salomo ngo warutaga Daniyeli, ariko ibyo yakoze byose hari umwanya atabonye. N'iki gihugu uzitegeka konstitusiyo yabikuvuga, iravuga ngo igihe cyose waje hano uri ukuze, umwana waje uhetse, nubwo azabwira Dr. Ijana ntiyemere kuba perezida wa Amerika. Kubera iki? Si iwacu. Reka mpubaze, bariya abantu bose bakomeye baje no bariga, uhereye kuri ba Perezida Kagame, abantu b'abanyabwenge ba Murigandi, ba Donati Kaberuka, urambwira ngo iyi myanya bafite iwabo bari kwigira iyo baguma hano? Baragaye barataha. Perezida Kagame ntiyigi hano kuyatasha, yari kuba perezida hano se? No. Iyo aguma hano usanga none ko akora akazi gasanzwe kakabaye ngo Nukuvuga ngo abantu bishimira pasiporo cyangwa ubwenegihugu bamenye ko ari ibyangombwa n'akazi, niko kuguha employment card. arakandi kantu ukongeraho. pasiporo ifite ngo umenye ko ari n'iy'akazi. Arakandi kantu nongeraho, uzogende kuri picture zigize ibintu byose hasi ritunze, habaho ifoto y'umuntu ucitse amaguru n'amaboko, utagira amatwi, utagira amaso, ufite gusa akanwa konyine. Bisobanura wiki, iyo uvuye mu gihugu cyawe wambugwa amaguru n'amaboko n'amatwi n'amaso. Ni ukuvuga ngo imibiri yacu abaje nk'impunzi hano, amaboko yabo, amatwi yabo, amaguru yabo ari muhira. Ya foto uzuza bakagweza muri OIM ufite cyaga ifoto kiriho umuntu gusa ko kurya gusa ko. Yes, ni ukuvuga ngo iyo utari mu gihugu cyawe tuba ufite right zo gukora icyo ushaka kuko ntabwo bakubwira. Tuba ufite right zo kugenda aho ushaka kuko nta makuru ugira. Tuba ufite right zo kumva ibyo wumvishe ngo bidigere, amatwi we yasize muhira. Tuba ufite n'akanwa ko kwisobanura, ufite gusa ko kurya konyine. Tuba ufite n'amaso ya vision areba kure, ufite abakureberera. Mwandi magambo ubaho mu buzima bwo gutekerezwa. Kuko ibyo tuba dukorana muri Amerika ni ibitekerezo z'abandi twasanze. Ariko kunanje no subiri wacu, no tekereza abandi bakagendera ku bitekerezo byanjye. No sharo umuhungu mwe ari kubwiriza muri cyara avuga kuko natwe twasubiri wacu. Ko bagabo. Yego, so icyo cyako kuvuga rero agaciro ka hano byesire karahari. Ariko kandi tikangana nako twogira turi muhira. Ejo naho zambwira abantu twari turi nzanje hano muri Walmart kagura inkeri kwikarite iwacu nageza nzica munsi y'inzu ntaguze. Indimu zose zabaga hepfo iwacu, indimu zose zabaga hepfo mu isambuzi iwacu, turi mu kuzigura ifaranga hano. Azumvise? So icyo dushaka kubwira abantu, hari ushobora kuba wese ko badataha. No, gutaha no gukizwa zombi birangana. Nta myaka yo gukizwa ibaho, nta n'imyaka yo gutaha ibaho, kandi ntabwo tuzotahira umunsi umwe. Ariko cyo nkwizezaho
tuzotaha icyo twari turinze ngo twigwaneho igere mu gitumba igere gatindegiri ise nk'iyarangiza imirimbo nubona indege kirutura mu minembwe batari wirase nka warikari ukabona abanyamurenge ko baracibaraka bakazamuka ifizi n'imodoka kwa murima bakazamuka muri mukoko nta muntu babwira ngo zana ifaranga zo gutanga mu nzira abandi batanga nta bariyeri ziraba abanyamurenge nta modoka ihagarikwa ngo barebe kuri umunyamurenge ababembe n'abapfurero bahabifuza gusa natwe ubaye ugenda ku manywa tuhisha izuba waba uri muremure ntugire ikibazo ukazuba ikinyamurenge ku buryo n'umubembe yifuza kukivuga icyo gihe abana bacu n'abagore bacu bazoza bagenda mu minembwe muri vacances bamwe batureyo ntabwo tuzosazira hamwe kuko imyaka 50 ya retirement bazanshira muri zino zuzi bifu ntangire kureba kandi mfite ubwenge ariko ningeze imyaka 50 nzagenda ahantu bita mu Gatenga tuwagira imisozi yitwa mu Kidegu hashike mpororera inka imva yaje ishire mu Gatenga icyo nshaka kuvuga ni kirero gutaha ni ikintu dushishikariza abantu bose n'urubyiruko rutoya ariko nshaka kubwira iw'abandi ntabwo ari wanyu kandi wanyu si iw'abandi ni wanyu ego reka ntungarire gatoya si iwanyu ariko iwanyu si iw'abandi reka ngororere ijambo uzi impamvu z'abatuzana ino kubwira gusa ibintu bitatu canga bineza bituma batuzana ijambo rya mbere bazana abapagasi uko turabagabo b'abapagasi bajya baza bikorera ibintu by'abandi ijambo rya kabiri batuzana kugira ngo bagwize umubare w'abaturage dutanga imisoro jewe impamvu za ntanga 20 y'amahoro n'umutima mwiza niwo musoro wanje kuko nta indi leta wacu ndio bazatangisha taxi bigarukira abaturage muri business amategeko ya taxi iyo utanze taxi zigarukira abaturage n'igihugu iyi 20 dutanga muri mahoro niyo taxi zisubira kandi mu baturage bacu nayo yandi yose ndankorera aje muri Amerika ngatanga amataxi hano muri Congo nibyo amataxi yazitanga muri posho wacu kiza zongera ngo zubaka imihanda yo muri posho zishiriraho ijambo rya gatatu icyo ngicyo aho zazijura hasi ijambo rya gatatu ikindi nemeza ko ino 20 y'amahoro ari taxi nuko izisura kandi akaba ari buri miti y'abaturage ikishira abantu ishuri igaha abasaza igikome ariko andi mafaranga azankorera azaja hehe yose barayamira hano ijambo rya nyuma impamvu z'abatuzana umunyabya amafuti yacu ni umutungo wabo tuwarubize iyo bafunze umuntu baza bishima abaroya ibo babungutse niyo bagufunze hano amaprizo muri Amerika ni business prive buriya hano muri Amerika umuntu azagenda kubaka ikiza agashiraho abasekirite akabwira leta ngo mumva abagororwa mugakodesha yazo noneho ni menshi ni prive aho icya kabiri iyo ukoze ikosa ya mande leta iguca iwanyu bagatanga uzi icyo bita bonde muri Amerika bonde iyo ukoze icyaha iyo ntibaza abanyaruswa hari amafaranga yagenewe utanga leta ikaguha iresi watanze kugira ngo uburane uri hanze ibyaha byacu aya matike yose ya polisi bazabaduha uzi ko bazabahera umwaka urangiye umupolisi ahabwa benefit gift reward ku matike yatanze uzabimbaza ntasaraye gusobanura system aho ijambo ry'indi ndibayize bari abantu bakatiwe muri prison baza bakoresha imirimo y'ingufu ku isaha n'amasense 50 none amasense atageze $1 ikintu bita community service imirimo y'ingufu ibyo ngibyo ikindi nshobora kongera kuri bishikaravu hari ibintu byinshi tuba tutazi kandi urabona baraducuruza turicashara bano birabura bose bageze ino baje mu bucakara baguzwe bazanywe ino ngo bamare gushika none igihe cyo kwibohora bava mu bucakara haza systeme yo kugira ngo ubu umucakara ari kuri mu wawe ubu umucakara utwara imodoka yawe ubu umucakara uhembwa ubu umucakara ukora buri kintu cyose
as a free nk'umuntu uri free ufite freedom ariko ukiri nanone wa mucakara. Ni narwo rwego bagezeho bararuha babona kuko hari imyaka hari ikigero cy'iminsi womara mu gihugu barangiza bakaguha naturalization, donc citizenship itameze kizibo ibo batunze. dufite citizen iyacu bayita ngo ni naturalization citizenship. Donc bisobanuye hari abaturage batazi ibyo bintu, mbese baraguhaye ubwenegihugu uraburahirira muri make n'inkingi ni kubwira ikindi kintu. Yes, uzi ko yanditsemo pasiporo, yanditsemo ko Musinga Emmanuel Lupande ni umukongomani, ariko tumwemereye ubwenegihugu. Hari icyaha azakora tibayikwaka gusa bagusubiza Kongo, barabukwaka ugasubirira. ubwo rero gusubiza ikibazo cyawe ubu bwenegihugu dufite ni nk'ikoti watiriye ukaja ahantu, iyo ugarutse nturigika mu wawe uraremeza amara ukaribasubiza. Bano tuzabubasubiza iwacu umukutano warangiye cyangwa hari abahungu bagaze batira amakoti akajana gukoshanya cyangwa akajana kwa sebukwe gupatana no kugira gute, agarutse niba ryacafuye ni ukwimesa akartira akasubizayo. Izi mpapuro izi passport ubona turazikoresha ubu nyine, ariko umunsi wacu hazatira ntawe uzobwira undi ngo dutirure, uzoza ugenda ubisiga. Niyo makuru tugenda tubwira abantu bakunda iwacu cyane, bakorera iwacu cyane, kuko ejo n'ejo bundi tuzataha dusubira iwacu. umenye ko turi abakozi hano muri Amerika rwose, kore muzi ko mugomba gutaha anytime, cyane bakagutahisha. Rero dusevingira iwacu, kandi igitangaje tuzakujana mu Minembwe ikinshasa tutazi utarabona bakabagura none bazagushira gisageti. Ikibazo kigira kabiri nashakaga kubaza, abantu benshi babazi nk'abantu babaye hafi cyane ya makanika. Nkoresha iryo jambo, iryo zina makanika kuko nibyo cyane bazi. Ndabizi ko ari Rukunda Michel makanika, ariko abantu benshi naje ndimo tuzi ko mwabaye hafi cyane, cyangwa mwari abantu babugufi cyane, mwavuganaga na Rukunda Michel makanika umunsi ku wundi. Ndahera kuri Mike, buri muntu wese aragenda asubiza kuri icyo kibazo. Mwebwe mwabanye na makanika cyane, muratubwira mu magambo make makanika ubundi yari umuntu umeze gute? Twebwe tuzi gusa ko yari intwari, niryo jambo tuzi, yari intwari, yaritanze, nibyo tuzi, ariko turashaka ko muduhereza details a little bit ku buzima bwa makanika, cyangwa se ku miterere yiwe no ku byo yakoze. Ubwo ndashatse kuvuga in general, utubwire ni makanika yari inde. Murakoze cyane. Ndavuga mu magambo makeya kugira ngo wenda nze kureka dogiteri ko numva ari ugifite ijwi. General makanika Rukunda Michel ku giti canje ndetse no ku bantu benshi bamusobanukiwe sur base y'imikorere yiwe, yari bagage, yari koli, yari urabona Mose wakuye abanyezerere muri Egiputa, yararimo ibintu bitanu. Icambere yari umusirikare mu bitekerezo, kubera kuko yari umugabo w'ingabo. Mbese yari afite spirit yo kwirwanaho. Ubanyumvishe? Icya kabiri yari umuyobozi, leader, umuyobozi ufite leadership. Icya gatatu yari umuhanuzi, prophet. Icya kane yari umuntu navuga ngo yari afite charisma yanuze umuntu ufite vision, afite yerekwa. No, prophet yarahanuraga, ariko akagira vision. Sibyo? Ikindi kandi yari umuyuda, yari umunyezirayeli, yari afite iyo nature
kubera ko rero kwa Farawo ntiyigeze agira akantu n'akaboko kwa Farawo kamwinjira muri DNA yiwe no mu miterere yiwe. So Makanika nawe izo zose yarabifite. Makanika yari umunyamurenge, yari imfura, yari umuhanuzi, ibintu byose yavuze byarabaye. Banubishije yari imfura, yari umunyamurenge de nature, agasura akagira ubufura, akaba n'umuhanuzi uvuga amagambo akaba akiriho na nyuma yo gupfa menshi yarasohoye. Agasura akaba umuyobozi, siko agasura akaba umugabo w'ingabo, akaba umusirikare w'intwari ku rugamba. Turumvikana? Agasura kandi ikintu yari afite, akagira urukundo ukunda abanyamurenge kurusha kwikunda. So, ibyo byose ni ibigize umuntu muzima weneje ibyangombwa z'uko umuntu yari abyemeze. So abariho ni abakomotse muri spirit yiwe, sibyo? Ariko kandi acceptoke bidusaba imbaraga kugira ngo habone kundi Makanika mu bwoko bungana gutya. Biradusaba ikindi gihe kitari gitoya kugira ngo hazavuke undi Makanika. Yego, ubu nyine dufite General Sematama anegereye kandi yari umwe mu bari bamwungirije, afite karizima yamukomoyeho, banyibishije kandi tumuha icyizere cy'uko azadusoreza urugamba kuko yarusigiwe n'umugabo wamuhaye vision. Kakujya Mose, kakujya Yoshua yahukije abantu mu butayu. Mose yaratanga. Banegereye. So, icyo ndavuga Makanika ni ari extra, ari mbese n'umuntu uri ku yindi level isaba ko buri munyamurenge wese agomba kugira muri bigiye yari afite, agomba kugira kimwe asigaranaho. Kimwe nuko twigwana yiharu bunyine ni produit, sibyo? Ni produit mukomokaho. So navuga kuko urebye twebwe turiyo na Dr. Musinga ntabwo tuba dukoreshwa n'irindi shaka rinini cyane, ko turakoreshwa na spirit yiwe. Yasize itwigisha gukunda ubwoko, kwirwanaho, kwanga agasuzuguro, gukurikiza profesi ivuga ngo tugomba kwiremera icyizere tukagisigira abana bacu, bakabasigara na kino cyizere cyo kuvuga ngo tugomba gupfa uko tubonye, uko abantu bose batekereje. Ni sinzi ko bagenzi bacu urakoze. General Makanika ijambo rya mbere yari umuntu udasanzwe, yari yakundaga abanyamurenge kuruta uko yikunda kuko yabivuze wenyine mu kanwa ke. Ikindi yari umwarimu w'umuhanga muri Bibiliya, yafataga Bibiliya ukumva ni pasiteri, bamushira ku rugamba akarwana nk'umuhanga nk'idubu. Yaravuze ngo tuzotera nk'amadubu. Yafata umusivili mu minsi 3 akamugira umusirikare kuva arenze hariya ku gataka. Twari kumwe nawe kuri telefone, abasivile bamusanga ukuntu yabahinduye abasirikare. Twari dufite ubwoba ko bazomurasa umugoroba umwe bakamurangiza. Abamusanze bari abasivile, bamwe batigeze abana abasirikare, ariko mu bintu bita iminsi itageze icumweru yabaremyemo icyizere, abahindura abasirikare. Ico hagati cyose mu kwezi kumwe baragikontorora. Yari umwarimu udasanzwe. Ikindi yageraga esprit mwaganira akakuganiriza ari hambo, aciye bugufi, akubwira amagambo y'ubwenge yuzuyemo n'urukundo rudasanzwe. Yego dufite abandi basirikare benshi, dufite abagenerale benshi, dufite abandi bazorangiza urugamba, gusa umuntu wishe Makanika yaraduhemukiye. Reka nkomporete ariko Dr. aravuze abantu bacumve neza. General Makanika niwe general wenyine twatangiriyeho, nta wundi general gatubira, nta wundi tubira. Kandi muri Kongo hari abasirikare Ni general muri Kongo, abo ni abakongo, ni abaguverinoma Tshisekedi. Turabo muri Kongo, ariko wumva icyo kinyamurenge mvuze neza, niwe general abanyamurenge bazi, wapfuye akadusiga mu biganza by'undi general. Mu bagenerale bose bahabaye imbere ya Makanika, Makanika niwe general wa mbere tuzi wapfuye akadusiga mu biganza by'undi general. Reka bisobanure neza, niwe general wasize ibye aza gupfana natwe. Warangiza waje no gupfa adusiga mu biganza bibi, adusiga mu biganza by'undi general Sematama. Mu yandi magambo icyo ushaka kuvuga,
generale twemera generale twemera si generale wahawe kubera kuko wirengagije mu muvukano bamwishije abanyamurenge bose aho bari tuzi generale umwe n'ubundi wa kabiri generale umwe wa mbere tuzi ni Makarika wapfuye uwa kabiri dufite ubu nyine umwe ni Sematama wenyine hari undi tuzi wa wangubaza umuntu afite ifaranga akazijya ntaguheho ubukire bwiwe wobwira ati none nta muri umukene mwasanga icumi ryiwe uwo ntakiza kuri wewe iwacu tugira umuco wo kwirahira uzi kwirahira wakugabinga none wo kwirahira utarakugabira yego hari igihe bigeze kugira icyo batuma marira ariko tumaze imyaka 8 dupfa dukeneye abadutabara Makanika ni wenyine arahaguruka aza gufana n'ababyeyi kubera iyo mpamvu ni intwari yari intwari azahora ari intwari tuzamwibuka nk'intwari nubaha turi ko turamuvuga nk'intwari n'ifoto ye uzuyimanika ahantu uyirebe njyewe ndavuga ibintu bibiri basize ikintu cya mbere Makanika ni umukiza wenda ndagaragaza kubisobanura imana ahantu honyine yivuze izina ryayo ni ahantu hamwe yavuze ngo ndiho kurabyumva umunsi yaza abwira Mose ngo genda ubwire abanyesiraheli ngo ndiho yantumye ahandi hose andi mazina yose Imana igira ni abantu bagaza bayita bitewe na circumstance Imana imukuyemo urabyumva Makanika amazina n'ibigwa abantu bogenda bamuvuga zose uko bingara bimacinze n'uwo yarari niyo mpamvu nari mvuze ngo ni umukiza ni mukombozi kubera kuko yasanze dusa n'abantu bapfuye icyo koze siko niko byari bari dusa n'abantu bapfuye ngo arangiza asa n'umuntu uzanya agakiza kacu mu biganza bye ngo ashikara kadusingiriza wibuke kuko nategereye ikiganiro cy'umugabo umwe w'umusaza kirambabaza kutekereza babandi mutagaza musangira mutagaza murarana mutagaza mubana mutagaza municarana wenda kubera ubucafu cyangwa se ibindi bibazo baba bafite ngo karakubwira ngo karabwira umugabo nka papa w'imfuru utabaho ngo asama ngo ucire mu kanwa kubera agasuzuguro ariko araza ngo amare gushika ku gasuzuguro kose agira gute akadukura muri make yaje asa n'umuntu duhekeye agakiza ikindi njewe kugeza n'ubu nzambona kuko Makanika ntago yapfuye kubera ko dufite ubu nyine dufite ba Makanika barenga ibindi umuntu ku giti ciwe uriya mugabo yarapfuye ariko spirit ziwe cyangwa se umutima we yawusize mu banyamurenge kugeza n'uyu munota none se tekereza nk'umugenerale ukorerwa ikiriyo mwisi ahantu hose kwisi hari umunyamurenge n'abazungu hano muri Amerika barabimenya ko Makarika yapfuye uzi ko nta kiriyo cyacu kitaramwe abazungu aho warangiza uwo nk'uwo muntu numara umukompare n'umugenerale warangije inka zabo zose zinyagwa arangiza umuhana wabo wose urasha wa kabiri wa gatatu w'icumi arangiza baratema banyina amabere arangiza buri kintu nitumara uwo muntu ngo tumwite iyo generale imeze nk'umugenerale uri muri Swede tutazi tutigeze tubona utagize cyatumariye mu buzima bwe bwose rero uriya mugabo niyo mpamvu tubona habe n'igituro kirarutari amagenerale bambaye inshuro 1000 izina ryonyine tuvuga twigwa n'uyu birabaruta bagihagaze kandi yarapfuye reka nongera kano kantu koloneli uhagaze ku mupfuko w'ifaranga araruta n'umuntu uhagaze ku muhana mu rugezi yego ndio jambo dusubiremo koloneli uhagaze ku mupfuko w'ifaranga uhagaze ku mupfuko w'ifaranga bisobanura uri muri leta aho ifaranga wahembwe uwo ntabwo koloneli n'umwana uhagaze ku muhana yego bari abana bari gutwibana bahagaze ku kivumu bari mu rugezi bari mu rurango bari bahagaze ku muhana nibo bakoloneli nawe uhagaze ku mupfuko w'ifaranga uhagaze ku mupfuko w'ifaranga ni umusirikare wigishijwe igisirikare kija mu mutwe ngo arangize aracimura agashira mu nda inda yishira mu mutwe
n'umusirikare wigishije igisirikare cyo gutabara abaturage arangiza aracimura agashira mu nda inda bari yajana mu mutwe naho zirabara abana bari mu rutigita bari he bahagaze kuri Nyamiri harangwa adategwa bariya nibo basirikare nibo bakoloneli naho uhagaze ku ifaranga uyinguye afite umutima wo gukunda ifaranga arinze ariko nta kunza aho abazimuhesheje yes abigishije noneho igisirikare bigishijwe bakise mu kuri izo mpamvu rero ubu abanyamurenge ufite general Sematama n'amakoronera amungirije n'amakapitene n'amamajoro n'abandi bose bari muri leta bahagaze ku ifaranga iyo bamaze kurya ifaranga biba birangiye reka ngusobanure ikintu iyo usomye Bibiliya izitubwira ngo Mose yari muri White House muri Paris yo kwa Farawo ariko aravuga ngo aha si ngombwa kuhaba mu gihe bacu habarengana arataha aje gupfana na bene wabo Bibiliya ikatubwira ngo Nehemiya yari Shushani ngo akazi yagiraga nuguhonja vino y'umwami akumva ko yahiye ariko yarayitaye arataha rubije akabaza akarya kuri vino y'umwami akumva ko imeze neza ibiryo bimeze neza yabara agashira umwami n'umwamikazi bakarya ariko aravuga ngo uyu mugati w'ibwami bene iwacu warahindutse amatongo bimaze iki ubutwari nugusiga ibyawe byinshi ari ukaje gupfana n'abandi reka mvuga amagambo abiri yankoze ku mutima jewe 2019 nibwo bwa mbere narebye ndategera numva iwacu ndavuga ngo ese umugabo w'intwari ariko utarafashije bene wabo n'intwari turakwita intwari wakoze navuze ko intwari ari ziri ku rugamba none umugabo w'intwari wiyita intwari ariko babo hatabaho uko n'intwari dore ibintu bibiri byantangaje muri kino gihe natangajwe no kubona leta iby'umutekano igomba gutanga leta ya Kongo ifata umutekano igomba gutangira uburyo igihe umusirikare wayo igomba gutanga umutekano bakafata koroneli bakamurya leta ikarya umutekano yogahaye abaturage kurya umusirikare wawe utanga umutekano ukamwica aho yarahagaze hakarara gutyo ngo wari umusirikare icyo ni ikintu cyantangaje ikindi kintu cyantangaje cya kabiri giteye ubwoba ni umuntu usinzira ni peta ku bitugu agasinzira nta tongo afite akanezerwa akaryama agasinzira ni peta ziri muhira ahandi abasirikare mu Bugande mu Rwanda bazabirirwa mu mabiro weekend bagataha iwabo ni twebwe duhabwa igisirikare muri Kongo umusirikare akamubwira koroneli akamara imyaka 10 adafite ahataha arataha yarangiza iwe akabyibuhishwa n'ipeta ariko atotaha ubundi abasirikare ba Kongo abasirikare ba leta ya Kongo bose andi moko yose azasaba ikibara agataha abatazasaba gusika ibara n'abasirikare b'abanyamurenge barataha araje kwa ndakwezi ubufana bo bagendera dufite n'abakoloneli muri leta ubu nyine basaba ikibara bose wabo harashize botaha baraje none si cyo uzi kuba mu gisirikare kitagira ikibari kimaze kinyi kuko ikibari ukaguma mu basirikare hoye no kujaga zavuga ngo buri muntu wese ngo buri mwani wabo udafite wabo yurira igiti ukaba general w'igihugu uri wo kurira igiti none si ndiboja muri vacation Kinshasa iyo gasugutaha uko niko kukubwira uko gasugutaha nguje kuramusanya ukaje kuri beach ijambo amagambo abiri ibyo bintu bizatangaje jewe hari amagambo yankoze naje mbitekereza ubundi nyine byaje muri vacation he haraho no kibanagira n'ikibari akambubwira urugero hari umuhungu ya kenke yari umukapiteni sobi kandi hari atarasenyuka pe yapfushije mu ntambara z'igakenge yapfushije se apfusha barumuna be babiri mu ntambara imwe ngo arangize bamwima ikibari ngo adataha muri no mwezi kibari azotaha azaguma iwabo azamaguma iwabo muri Rwanda ugapfusha umuntu mu gihugu cyawe urindi umutekano warangiza ntutahe ngo uje mu kiro cy'umuzeyi ngo utazotaha utazoja umwanya
none se kuba bari mu gisirikare cya Kongo tugari Kinshasa agiye gusura cyangwa mu Kiriyo mu Minembwe hose si Kongo si iwacu hose agende asange bene wabo amenye ibibazo by'iwabo si iwacu kuko iyo haje kuba iwacu baba baratagitinze gutwika no kumara iwacu iwabo bahari mu mahoro. so Kongo ni igihugu cyacu twese Yes. bamwe bafite iwabo yes ariko ntibashaka ko mu gisirikare ntiyemerewe kuja muri vacation mu Minembwe. yego ni ukuvuga ngo bakorera leta umubwire bakorera leta ifite umugambi wo kumara iwabo ubundi nyine barasavinga igisirikare cya leta ariko leta idakunze iwabo niko kumbwira ngo ukunda Musinga ariko ntukunda abana be nose kurankunda umubwire amagambo abiri yankozeho ijambo rimwe ryavuzwe na Rubego irindi rivuga nawe iri ngoma perezida vice perezida Maître Azarias Rubego yaravuze abwira abanyekongo muri parle arababwira ngo ibyo muzakora byose muzabe inyuma y'abaturage ni gute baguheza akazi ko kuba inyuma y'abaturage ngo urinde abaturage warangiza ukabica nawe were tukica abaturage bawe warangiza ukaneze kuba mu gihugu gifite amahoro perezida akaja muri vacances n'abana biwe abaminisitiri n'abadepite bose bagahembwa igihugu cyatewe bakamera ngaho bari Paris bose bakaje muri vacances abandi bari mu ntambara ntibamenye ko hari ikibazo kihari mu gihugu bagahora mu makeke umuntu yagize keke ingana n'akaruri igihugu cyatewe umuntu akazaja mu mwivugumika perezida igihugu cyashize nawe ari mu makeke muri ijambo rya gatatu wire ngoma yabwiye abacancuro arababwira ngo you guys you are fighting for money we fighting for our life namba ari umuntu wagwanira ifaranga afite ibihembo bye ariko icyo dukeneye natwe turi hano dukeneye gushigikira abaturage bacu we don't care about the money we don't care about position we don't care about anything icyo dukeneye ni amahoro iwacu none bishop ko uri bishop iyo uri kuvugira ubwoko ariko bamwe babifata nkaho wataye igipasitori umurongo ukaba winjiye muri politiki ngo baze umupasiteri uyoboye kanisa rinini byiza utagira iyava n'iyavuka yego azoja mu ijuru ukona umupasiteri n'intwari iwabo barapfuye bagashira rero aba tuzadusoma bose muri Bibiliya bakoze iwabo akamafata ingota agatema abantu none ba Dawudi bariki ntibara abakozi b'Imana ntibara ababami ntibarwanya urugamba reka nkubwire uwo ni umuco wanyu ni umuco wanyu nkubwire iyi tuvuga si politiki tuvuga icyo bita injustice akarengane namba avuze ko hari umuntu uhawe urengana koze neza cyangwa koze nabi koze none ndeke gukora neza ngo ariho nkunezeza ntabwo nkora ngo nezeza abantu nkora kugira ngo nkorere ukuri mvugira abarengana navuze ibintu bitanu umuntu azakora agasiga umurage harimo kuvugira abavictime harimo gukorera community harimo kuvuga ukuri harimo buri gihe cyose kumenya yuko ibyo ukora ari inyungu z'abandi atari inyungu zawe gusa ni ukuvuga ngo namba mvuze ngo korera itorero ryanje mbere y'umuyobozi ariko mwe mufe njewe nk'ibindi ntabwo uhaye ukora ibikwiriye ubu hano muri Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi muri Amerika yose bagira iminsi ibiri yibuka abantu bagira icyo bita President Day ni umunsi bashizeho kubera ibikorwa Lincoln yakoze baravuga ngo tujye tubibuka ariko ntitumwibuke wenyine tumwibukane n'abandi ba perezida bakongera undi munsi umwe wo kwibuka umupasiteri witwa nde Martin Luther King niwe wavuze ngo abantu ko bararengana none turebe kuvuga ngo niho tunezeza abantu bafite imyumvire yo kuvuga ngo dupfe tugomba kuvuga ko hari abantu babarengana kugira ngo isi ibatabare isi nitabumva ahari umwana umwe azumva amagambo Musinga hayavuga cyangwa Amerika hayavuga azuka bintwara turenganure komeza umugisha utangwa n'Imana cyangwa na Satani umugisha uva ku Mana nimba umugisha uva ku Mana kandi umugisha wa mbere ku isi Imana iduhera hano ku butaka ari gakondo umupasiteri atavugiye uwo mugisha ngo awurwanire
yabahaye ajana abantu mu mugisha wa kabiri cyangwa wa gatatu wo mu ijuru nimba ahubwo nicyo kibabaje cyane muri izi ntambara twagize ukuntu abapasiteri atari bo bahagurutse kuko cyari igikorwa cyabo muri izi ntambara harimo imfubyi bibiliya niyo yuzuye ukuntu instructions zose z'ukuntu tugomba kugaburira imfubyi no kuzitaho muri izi ntambara dufite abapfakazi ibihumbi bibiliya ifite ama instructions birirwa batubwira kuko bagomba kugira gute kwita kuri abo bapfakazi ikindi kandi abashonje biri muri bibiliya biri muri izi ntambara zacu turabafite zose birimo nibo bagombye gufata iya mbere twamara abarushatse tugakurikiraho ubwo rero umuntu ugaya nk'umupasiteri uhawe uvuga ibyo uvuga kuri rutari aha yabibwira abantu muze dutabara abantu ukamugaya uwo nguwo ntatandukanye n'abandi bahaye bagenda bamamaza ubutumwa buvuga kuko muri Kongo abantu tudahaye dupfa abanyamurenge badahaye bapfa ntaho batandukanye reka nkubwire ababiragura bahano ubu nyine abantu babayoboye kuva Martin Luther King apfuye kugeza umwamvugana nawe n'abapastori ubu nyine umusenateri ukomeye ubu nyine muri leta ya Amerika ni umurevera pasiteri wa Batiste ni umusenateri ukomeye ni ukomeye umuntu ukuriye icyo bita iyi movement ya civil right ni umupasiteri umuntu ugenda wese aje kuvuga ahantu umwirabure yarenganye ni umuhungu witwa Jimo wa Atlanta umurevera pasiteri rero ikibazo dufite ahubwo abapasiteri bacu ni ikibazo bakora ku bwoko what they do for our community reka nako complete kino kintu bishop 80% 80% ry'abapasiteri b'abanyamurenge bamwe ntibize tibazi kwigisha no mu kanisa tibagira umwuka mwinshi ko nakubwira ibintu bihari tibagira leadership kuko amakanisa yose bayoboye menshi nayagiye acikamo ava ku yandi n'abakristo bagenda batakuye muri evangelization ya missionarism yo kubwiriza wanubishije umuntu wasanga ngo umupasiteri ntazi kubwiriza ntagira umwuka taza nasenga zahurira n'abakristo bikanisa n'iyindi tiyize Bible yarangiza akirinda politike n'ibindi yishoyemo nta nakimwe akirimo contribution cyo ni kimwe wanubishije cyakabiri tuzi Minembwe Kongo ubu nyine Kongo mu Minembwe etegara 0 ubu nyine ufashe Minembwe ukayikura muri Kongo mu bitekerezo bakongomana Kongo bahita babona ko yambaye umusaka ngo umufa muri Kongo mu Minembwe niho hari deployed ingabo ziruta abaturage niho hambere hari deployed ingabo nyinshi ziruta abaturage bahatuye nta banki hari ni ukuvuga ngo iyi myaka yose 8 ishize avuye ko FARDC yo mu Minembwe hari brigade ifite abasirikare 15,000 ese baza bashaka nicyo bashaka kubwira rero icyo kabiri Gahwera yonyine yatewe ibitero biti bizagoma na Bukavu za Nord Kivu na Sud Kivu biteranije zombi simvuze Kivumu simvuze Marango simvuze Rugezi simvuze Gakangara simvuze Karingi simvuze Indondo simvuze Bibogobogo simvuze nguhaye umuhano wa Gahwera ufite ibitero 59 ibitero 59 umuhano umwe wifashe byose ukamultiplier amarembo yose Minembwe arashobora kuba ahagaze mu bitero 500 mu myaka 8 Bukavu bwatewe umunsi umwe gufatwa umunsi umwe wanubishije cyo kubwira niki iriya Minembwe yari irimo amakanisa yasenyutse mu mihano za wumva nta muhana w'abanyamurenge ugizwe n'amazi 10 utari ufite kanisa kandi mu makanisa yarayobowe n'abapasiteri babyaye abapasiteri bino bahabirinda politiki kandi abo banyamurenge bari hano bari abo bose abapasiteri birinda politiki banubishije batavuganira ubwo nda n'umupasiteri n'umwe hano nzi muri Amerika bombwira ngo arahagarara imbere ya Rubogora mvuge ngo niwe pasiteri kurusha Rubogora yavuganiye abaturage nda mupasiteri tuzi uruta bitebetebe Sertanda uvuga ngo niwe pasiteri ngo niwe ngo waje mu nzuro kurusha abandi bapasiteri Sertanda yavuganiye ubwoko kuranumva icyo kuvuga niki umwanzi wa mbere ubaho mu ushaka kukwica umwanzi wa kabiri ni umuntu guceceka afite icyo agomba kuvuga
ni iki kintu kiri mu Silence. gihembwe cyane baza bakurikira reka nje kubwira rero buriya niyo mpamvu ituma bohereza abo basirikare bose bavuze ibyo byose ni impamvu y'abahatuye ni abahatuye cyangwa ni ikintu Nuko tudukunda. ni abahatuye kubera ko Twebwe tudakunda. abahatuye. Yes, abahatuye ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki rero ibi bavuga ngo Dr. Musinga ashobora kuba yarataye umurongo politike ni iki kurya iyo umugore wawe akubwiye ngo singiza igikombe mu nzu ijya ari politike kugira ngo ukimuheze mudakorogana wanubishije guhagarika ugatanga indirimbo z'abaririmbyi n'iz'abamama n'iz'abagabo iyo ni politike ngo hatagira utahababaye wanubishije politike iba uhereye uzutse bukira utageze kuri perezidansi uzayirirwa muri politike ukayijana aho ugiye hose uri muri politike nyuma reka ngusubize reka mvuga amagambo abiri Martin Luther King yaravuze ngo birashoboka ko hari igihe kizagera tukababarira abanzi bacu ngo ariko bizatugora kubabarira bene wacu batigeze bacecetse mu gihe twari dufite ikibazo kandi barafite ubushobozi n'uruvuga kuvuga bariko baraceceka cyo ni kimwe nta commentaire shiraho kana haleluya notanga ikindi ndabwira abanyamurenge bose aya makanisa yose y'abapasteri bagenda biba abakristo bakura kugira ngo abone kanisa agashinja umupasteri ibyaha kugira ngo abone abamukurikira ndagira ngo mbabwire bayajemwe ayo makanisa sinyabakuramo ariko birinde igihe gikorwa cya community kizabahuza ni ukuvuga ngo namba jewe na Bizimana twaratandukanye mu kanisa nibyo mu makanisa igihe tuzavuga igikorwa cy'abanyamurenge muzatiga iyo kanisa murirambike ku ruhande nibyo mupfa mubirambike ku ruhande duhure ku munyamurenge kuko ibyo dupfashe nawe ku kanisa umupfakazi n'imfuzi bacu tugomba kuba victime bacu Imana ifashe abanyamurenge ngavuga nta buryo umupfakazi uri ku runundu imfubyi ziri kuri mishashu imfubyi ziri ku mugorore imfubyi ziri mu rutaburo igomba kuba victime y'abagabo babiri b'Afurika icaka barangiza igiterane cyaba abakristo bo kwa Mayiko bakabuzwa ntibazi gushigikira abanyamurenge bagiye guhura kuri cause yo kurengera umunyamurenge imfubyi yacu ikaburara kubera amatiku ikanisa riri na Kivu ikanisa riri muri Texas abapasiteri bakoranye muri Texas umupfakazi wabo akaburara ku runundu ngo ntibumvikana mu kanisa none hari ikibazo nshaka kwibaza watubwirije uratubwira ngo tugomba kwiyegereza abanzi bacu siko bimeze yego ngo kandi iyo ushaka kugira nije wari babwiye uzawiyegereza ibifu no nabivuze gutya ubundi iyo ufite ubwenge bwiza y'abanzi bawe ntukagendana icyizere ko uzarambana n'inshuti ufite uwo munsi ikizakwemeza ko uzarambana n'inshuti ufite uwo munsi ni mu gihe uzaba waho uzaza inshuti waho ukora inshuti mu banzi ufite ariko ubu ngubu dufite abayobozi batubwira ko tugomba kuba kure y'abanzi bacu reka bababwira ko we have to stay away wategereye ijambo rya General Sematama yaravuze ngo abanzi bacu uyu munsi bagomba kudukundishwa yuko dufite uburenganzira bwo kubana cyangwa tukabahadika isura yacu kugeza bayumvishije cyangwa bakatubisa bakagenda naho abayobozi batubwira ko tugomba we have to stay away n'abantu tutavuga tutavuga rumwe no mu buryo baje no mu makanisa tukabima n'intebe yo kwicara reka musobanurire ariko bivuga ko tugomba reka mubwire muza mutandukanye ibintu uzi utandukanye umwanzi n'igipfu wanubishije papa uzi utandukanye umwanzi n'iki n'igipfu umwanzi w'umuntu ni umuntu waraye mu nama yo kugukuraho ariko igifu kiza kivuga kitokwica sinzi ko mwanzi yubishe neza dutandukanye umwanzi n'igipfu umwanzi yo kwambura ubuzima ariko igipfu cyo kwifuriza kutagira ubuzima ariko ticyo mukwambura
mu yandi magambo afite kakanwa twazanye hano gusa ariko barasisa bazi bari nani bifuza ati gusa ndoza tukabana navyo ariko bikoze ko bidutwara igitangaza ko ari ibifu ni ukuntu umuntu atekereza akaza avuga ibidahuye n'ikibazo afite reka nkubwire ikintu umuntu nababwiye mu rusengero yarahunze ndegera yarahunze ahunga abanzi ahunga leta ihaye mwica ngo ashikino avuga ko ari amahoro iwa nta kibazo tabaye bapfa kandi bishe nyina bishe abanyirasenge ingabara zitwara inzu yabo barayitwika nawe ni impunzi hano. Okay, reka musobanurira umunyamurenge uri hano muri Amerika wavuze kuko turambika ahiye n'umubembe uri butere mu gahwera hagati yabo bombi umwanzi n'uwe umwanzi n'utera nawe uyu nguyu we n'ubupfunga babimuvugisha bako ntaho atera hari abatera muri aho ngaho mvuze Bishop wavuze kunda Kagame kunda Kagame ngo yaguhaye buruse bene wacu bavuga iwe bavuga ukundi wowe niki cyane cyatumye umukunda niyo buruse y'ishuri wabonye cyangwa n'ibindi tutazi nta bindi mutazi baramuguze rero arangura kabiri nararwaye aramvura ndakira aranyigisha ndiga ndarangiza ahubwo kambi gusobanure neza ico nabonye nico abantu batarabona nabonye ubutwari bwe nabonye kubera umuntu udasanzwe abandi ntibarabibona ni umuntu udasanzwe muri Afrika no mu Rwanda nabisobanuye mu rusengero navuze ngo Afrika yose kubibayeho igize aba president batanu navuze ico nasobanuye ikintu bita position not to be in the right position hari umuntu uri right ariko uri muri wrong position hakaba n'umuntu uri right uri muri position utari muri right no kugira ngo ubone a right person in the right position bibaho rimwe ngo mu myaka ijana in the right position ni ukuvuga ngo Perezida Kagame is the right person in the right position. How? Ndasubira inyuma bigusobanura neza navuze ngo umuperezida wa mbere twagize mwiza muri Afrika ni umuperezida wa Ghana wa mbere witwa Kwame Nkrumah niwe watangiye New African niwe babanye independence ba mbere muri 57 abazungu bakoresha abantu muri Ghana bamukubita kudeta muri 66 niwe perezida wa mbere uwa kabiri ni Thomas Sankara wabaye perezida wa Burkina Faso mu 1983 bamwica mu 1887 yamaze gusa imyaka ine agira impact uwa gatatu twagize ni Magufuli wa Tanzania umuperezida ni umuntu utareba inyungu ureba inyungu z'abaturage n'igihugu cye naho ukorera inda ntabwo ari perezida uwa kane ni Perezida Kagame uwa gatanu ni Ibrahim Traoré ubu nyine waje ejo bundi ureba Burkina Faso Captain Traoré reka simuvugaho Traoré navuga ijambo rimwe gusa ngusobanura ukuntu Perezida Kagame ari perezida mbere abatutsi bariruka ngo 59 ngo baje kugaruka bataha uzi ukuntu Habyarimana yababwiye ngo Rwanda ni ruto undi twokwigwamo ngo rwaruzuye baravuga ngo turataha ku ngufu barataha ngo bashike Perezida Kagame abaye perezida ruba runini tiruruzu bacumbikiye n'impunzi oyaye ko barasaba impunzi z'ibindi bihugu kandi bavuze ko ari rutoya na bene wabo ni ukuvuga ngo rwari ruyobowe n'umuperezida ufite umutima muto Mike reka birangiza ngo iyo abaye perezida abanyarwanda bose bari Uganda barataha basanga abari muri Congo including abanyamurenge baraza abari Burundi baraza abari Tanzania baraza abari Amerika Europe Australia baraza abanyamahanga baraza impunzi ziraza ubu nyine aba Black America bafite passport y'u Rwanda kugeza ko South Africa bari mu gusaba ubwene ejo nda mukobwa wabonye w'umurundi usaba ubwene gihugu
nabo utagira n'irangamuntu nawe uje kuyisa. Okay, reka nongere Bishop. Uwo muntu nitumuvuga uko ndabeshe. Reka nongere Bishop kino kintu. tugana ku musozo. Tugana ku musozo. Kagame havuga abantu bajya bavuga abantu none uvuga Kagame ngo arimo badagukoresha. Wowe nimba muzamuvugana na Kagame uzomubwira azonkoresha tafazara. Azonkoresha gano tubakaza ngo nzakoresha atadankoresha. Okay, cyo ni kimwe cyakabiri. Kagame niwe waduhaye buruse zo kwiga. Yego. Ibutaraga usanga hari abantu b'umurenge 100 biga kuri buruse. Mu Burundi wo haba imyaka 50. Abanyamurenge bageze muri 90 mu Burundi kibagirira muntu. Yego. Abanyamurenge bageze mu Bugande depuis les années kibagirira muntu. Ariko Kagame yaduhaye muntu mu Rwanda. Aduha buruse. Icyakabiri. Hano muri Amerika hariho abana b'abanyamurenge batari munsi ya 400 baje muri Amerika bahawe buruse y'igihugu cy'u Rwanda kuza kwiga. Abanyamurenge. Kandi bakaza kuri opportunity igihugu cyatanze. Bakamuheza opportunity nk'umunyarwanda kugira ngo aje kwiga. Kandi uwo mwana uyu munsi abereye abanyamurenge umusaruro kurusha u Rwanda kandi bari rwamutuma. Igisirikare muri 2018 hasohotse ikiganiro cya Nations Unies cyakoze statistique ku ngabo za Kongo gisanga ubwoko bw'abatutsi muri Kongo ubwo ndavuga muri Nord no muri Sud Kivu nibo basirikare bafite discipline ku buryo Nations Unies yavuze ngo aba nibo bantu bava mu icoro cy'igisirikare cyo kiza Kongo. Abo batutsi bo muri Nord na Sud iyo discipline y'igisirikare ni Kagame. Ano bishije Sizi kwa wanyumva neza. Ukumva cyane. Mu bana b'abanyamurenge dufite bafite impano muri talents. Twari dufite abahungu wacu bageza bakina kabumbu agakina mu minembwe ntagere mu kagogo. Kariyeri gashirira kwitara. Yego. Ariko kuvuga mu mwana kine muri equipe nationale y'igihugu. Kandi atari umunyagihugu. Ni mu Rwanda abana bacu bakinye muri APR bakina no mu Mavubi. Yego. Tibyabaye cyane. Ko ndashaka kurangiriza. Twebwe abana bacu b'abanyamurenge bari mu kukwita arena ikuzura bagaragaza bakora mu concert. Iwacu twari tuzi kuririmba. Ibyo navuze igihe nabivuze abantu babyumva nabi. Kagame yaratwaze icyo bita inspiration. Inspiration itandukanye na manipulation. Manipulation ni ukubwira umuntu gusa nawe. Ariko inspiration ni ugufata umuntu gufasha umuntu kwimenya akamenya ibimurimo. Twagiye duhishura impano nyinshi twari dufite iwacu duhawe opportunity na inspiration y'u Rwanda. Bano bishije kuvuga Kagame no kuvuga u Rwanda kwacu. There is many reasons. Hari impamvu nyinshi zituma tubivuga. Bitateye n'iso. Tasoni biteye. Ngwiki. Iziye. Uvuga ko Kagame yabatereranye muremezanya. Ntafite ntabwo ari uburenganzira bwiwe ko twitaho. Reka maze kubwira. Bavuga ko abahungu b'abanyamurenge bitanze muri genocide bunganira abanyarwanda ku Rwanda. Ariko ubu ngubu bakavuga ko Kagame cyangwa se abanyarwanda babatereranye mu bibazo muri gucamo cyangwa se mu ntambara iri iwacu. Ese ngiriwe amahirwe yo kuba ndi kumwe namwe ko muri hano. Kandi mu byo babashinja bavuga ko bamwe muri mwe mukorana n'abanyarwanda ibyo tugiye kubyinjiramo. Titubabonye. Ikibazo wewe. Ikibazo ushaka kubabaza. Musubize titubigire birebire. Muremezanya n'abavuga ko babatereranye cyangwa babatereranye. Subiza ndaje kukunganira. Nsubiza wenda baze kukomplete. Ikintu cambere abahungu b'abanyamurenge bose bavuye ruguru bakaja gutabara mu nkotanyi muri 1999 cyangwa muri 1990 kuzamura. Imana ibahumugisha ariko ntibari batumwe na Kongo. Nta n'icicaro c'abanyamurenge cabaye ngo kibabwire ngo tubatumye kuja gutabara abandi batutsi muri Kongo. Umuntu yagaza agenda ku giti ciwe bikurikiranye na sensibilisation. Urumva hari partnership ariko ko abazo twishura yari ahari avuga kuko tuzabishura bahaye abasirikare ejo nabo bazobishura. Ikindi kandi turi Kagame afite responsibility zo kurinda abanyekongo cyangwa abanyekongo presidence yabo cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu cyabo nibwo bufite inshingano zo kurinda bari abantu. None se bavuze bigisekretera batera
none se ugwa igisirikare cy'u Rwanda cyadutereranye gute kandi dufite igisirikare cy'igihugu cyacu? Ico ni ikintu kimwe. Ikindi kandi igituma nza nemera neza ko bari abantu baza batuka u Rwanda ari ibiti ni ukubera kuko badakunda abanyamurenge. Umuntu ukunda abanyamurenge tiyo tukabanyarwanda. Abanyarwanda nta musanzu twabashiriye, wabyumvise? Ariko i Rwanda niho ha graduating ama lisansi 500 ku mwaka umwe y'abana b'abanyamurenge, niho ha graduating uko baradutereranye uko baraduteranye ama masters 100 ku mwaka y'abanyamurenge, uko baraduteranye niho habaye abadokiteri b'abanyamurenge, niho habaye abaprofesa, niho habaye abarekiteri bayobora ama university, niho habaye abayobora ama banki. Kubera ko muri Kongo batagiye kuja kubiyobora. Bariga barangiza kwiga bagakomeza bagakorera mu Rwanda. Umva bagiye bakaja gukora iwabo, baramwica baramuhakazaho. Iyo aba Perezida Kagame Imana yo mu ijuru yo mudutije, niko nabwiye abacu kare kandi twabivuganye twatuzi ko tunakora n'ikiganiro. Iyo aba yo mudutije ngo aze kuyobora bari abakongomani natwe atuyobore igihugu kibeho. Iyaba bari bakunda abanyamurenge bagombye kuba bahaye basaba bakunda n'ico gihugu, bagombye kuba baha basaba ngo iyaba Kagame yaraje natwe ngo tuyobore. Urugero bano bahungu bose birirwa batuka u Rwanda, hari abonzi 1 3 4 5 6 twabanye mu gisirikare barakomereka bamwe bahinduka ibimuga n'ubu bagiye kwivuriza i Rwanda. Kongo gituma itabavuye. Reka complete kano kantu kabwa Kagame FPR yinjiye ku butegetsi mu Rwanda muri 1994. FPR niyo yadutereranye muri 1954 abanyamurenge babapfa muri Kongo. FPR niyo yadutereranye baza bagafata abaturage ku Kirambo bakabica. FPR niyo yadutereranye muri 1962 bica abantu kuri Munanira. FPR niyo yadutereranye muri 1968 bica abantu kuri Kirumba famille yanje abantu abagabo 40. FPR niyo yatereranye Kaminzo baharibwa n'abasirikare bagenzi be mu hari. FPR niyo yatereranye abanyamurenge. FPR niyo yari di province mu Gashasha isha. FPR yari di province mu Mibundisha. FPR yari mu Kamombo hasha. FPR yari mu Minembwe hasha. Kwanyumva? FPR niyo yafashe Kabongo Igoma iramutwika. FPR niyo yafashe mukuru wanje Ntebegwe murira Karima. FPR Kagame n'abanyarwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda ntibafite responsabilité, ntabwo bariho bwo kuncungira umutekano. Reka nza kubisobanurira. Uzi uvuga ngo u Rwanda rwaraturenganyije, ni nko kuvuga ngo gushakira uburenganzira bwa u Rwanda ruriho bwo gucungira abanyarwanda umutekano. Simple is that. Kongo iriho bwo gucungira abanyamurenge umutekano. Wanubishije? Red Tabara ntabwo yaje mu Minembwe kugira ngo inice leta ihari. Kwanza yanyuze dabo imipaka ese nimba banavuga Jesse nimba bavuga ngo yavuye i Rwanda yavuye mu Rwanda iragukira Minembwe tampaka haciyeho imaze gushika niki leta ya Kongo yakoze ku baturage bayo amategeko y'igihugu agenga ikirere kuko ntibagombaga kwinyura imaze kugera mu Minembwe niki leta ya Kongo yavuze ngo kubera ko Red Tabara yaje I don't care where they came from. Reka rero protege abaturage banje, reka twirukane kubwo abaturage baje abanyamurenge bari hano sibyo. So iyo ubundi umuturanye mubi ngo aza kuziza umugozi wo kwanika amahuzu kwandegera kandi igiti kiwushinza hari cyane. Faiblesse za Kongo. Kino giti ni cyawe n'inzu ni yawe. Kongo ni igihugu cyacu. Akakuziza kwanika. Kongo ni igihugu cyacu. Ariko umutumba wo kunuka kwa regime mbi utegereza kunuka i Rwanda kuko n'abaturanyi ba. Hallelujah. Wanugishije kuba Kongo yarapfuye. Why not umuntu kutagera i Rwanda? Muri bamara abanyekongo bavuga ati uyu muntu uko kurava he murebe neza urava i Rwanda kandi ari umutumba uryamye mu nzu. Wanubishije ibyo mugomba kumenya u Rwanda ruzemera effect zuko barushinja ibibazo za Kongo pasti turanye n'umutumba unuka uko kuri wa niko nemera. Icyo ndakubwira rero ntabwo turiho duteze ubuzima n'amaramuko kuri leta y'u Rwanda n'ubu nyine titwa turwana dushakira inyungu kuri Kongo ko turashaka uburenganzira ngo tubukure muri regime yacu. Which means kiyakagira umuntu uzogenda bavuga ngo kutavuka no kuzuka ngo ndabiziza u Rwanda cyangwa ndabikesha u Rwanda. Kutavuka kwacu turabishinja leta ya Kongo, kuzuka kwacu turabikesha Kongo.
that's it. hari ikibazo nshaka kubaza reka nkibaze pastor sorry bishop ko abaturage cyangwa se nanje baza bavuga ngo bakora amanama y'abaperezida bose baserukiye ibihugu cyangwa se hejuru y'intambara iri kuba muri Congo Kagame akaba ariwe witaba ayo manama ese ibyo bintu mwabisobanurira abaturage bazaba confused ikibazo gihari ni confusion ya Congo baza bavuga gisegeti yaravuze ngiye gutuma nje kuvuga Mwenderesi Kamushi yaravuze ngo iwe abamutera n'abanyarwanda twe akatwita abanyarwanda tutari abanyarwanda Perezida Kagame azaje kubabwira ngo bariya sabaturage ba ese nyine ibaza yitaba perezida watari he ni gute warasigara uwabo yagiye iwe abayitabye kuja kubabwira kuko bari yasaba sabantu reka kubaza kibazo reka mbabwire ikindi kintu baryamye abayatembere ngudi yagiye reka mbabwire ngudi yagiye kwiyakana abaturage yakaye abaturage abayagiye muri pride show reka mbabwire ikintu uzi impamvu bita M23 abateroriste uzi impamvu bavuga yuko abanyarwanda baza gushaka mu y'agaciro nukudiaboliza nikoresha keke kinyarwanda cyumvikana nugutesha agaciro abana babaje wabo bakabita abanyamahanga bakabita abanyarwanda bakabita abateroriste bakabita ko baje kwiba amabuye bura nugushaka kudutera icyasha ariko icyo ngiye kukubwira nuko ntabwo duteze amaramuko ko tuzoyakura i Rwanda nahi wacu tuzoharwanira kugeza tuyabonye mufite icyizere ko intambara izara twaratsinze tugasaha imurenge hagatuza hazoba amahoro umva nkubwire ibino bikara tega gusobanurira intambara nziza ziramba zizakomeza hazoba amahoro Kongo ibishaka cyangwa itabishaka tuzoba nta negotiation ikindi ntabwo turi muri position yo gutsindwa turi muri position yo gutsinda kuko nta handi duhungira twe dufite one choice yo kubaho nijyana ijambo nakubwiye ngo abandi baragwanira ifaranga twe turagwanira kubaho kandi ntitugira aho duhungira nitugumana tuzaba Black America tuzobaho tuhashaka amahoro intambara ntabwo ari switch off and on intambara ni process nkubwiye intambara y'u Rwanda bavuga ko yarangiye muri 1994 ariko abacengezi bagejeje 1997 za Ruhengeri batera buri munsi urabyumva so yewe kugeza n'ubu hari igihe kimwe baza batera bari no mu ntambara yo gucura impunzi zabo bari mu ntambara no yo gukora ibindi intambara si isasu gusa intambara n'ibindi biri vast intambara isasu uvuga ngo mu yandi magambo uvuze gutyo ngo intambara si isasu gusa amakuru nasomye nuko M23 iri mu bwiyunge kugira ngo irambike intwari hasi amahoro abe nicyo bifuza ese M23 ni irambika intwari intambara izakomeza ibiwacu cyangwa ni amahoro tuzahagarara kuva ngubwire niba naganira ntabwo bazarambika intwaro bazazambara bahagarike kurasa bahagarike gukora muri twiga gusa bazohagarika isasu narababwiye ngo umva nkubwire sister bano bakongomani umva uko bimeze bazabareka kurasa bazaziguma in case of anything bakamakomeza umva ngusobanurire bazumva akanwa kacu niba atakumva bazumva umuheto wacu none hari aho hose bavuze ngo kaza Kamanyuna Tombe bazoguma hature cyangwa bazo kongizongera ni tunavuye nibongera gusa kuzaza batombe tuzohava nitunahava tuzogaruka njewe uko natahuye muri izi ntambara zose izi ntambara kuva zatangira kugeza ubu naje gusanga ijwi ryonyine rimwe riri ku isi gisegeta yumva ni sasu ikiganiro cyonyine gisegeta yumva mwicarana muganira ni sasu kandi kugeza n'ubu niyo hakora byo kubesha abantu ni ugupfuka abantu ku maso ariko ategereje ijwi ryarinda azayumva akabona kugira gute gutuza ni sasu
ubwo rero karahenda bamuzi. reka gufashe gatoya. Yego. Uzi impamvu gisegeta yemera kunegosiya? Si wavuze ngo Mwenderi Kamusha arakuraho kwa Perezida Kagame ubundi twebwe ntiyatubaraga ko yo turasa yarazi ko yaturangije, yarazi ko agenda gukuraho ubutegetsi bw'i Kigali ngo apima kandi amazi asanga n'amazi atapfa koga. Ubu nyine ari muri kote faible zo gutsindwa, nicyo gituma negosiya. Cyagiye yari ko yiyamamaza, yari afite South Africa, yari afite Malawi, yari afite Tanzania, yari afite Burundi, yari afite Monique, yari afite abacancuro bose bamuvuyeho sara amahoro, bariya bose bagari bakajuri bazaca umugani urumva bakavuga ngo imbwa y'ubwenge buke andagere ngo imbwa y'ubwenge buke bayitumye uruhu rw'intare abahigi batanu uruhu rw'imbwa. Imbwa y'ubwenge buke bayitumye uruhu rw'intare tiyamenya kuko bayitumye uruhu rw'inyamaswa ikomeye ngo baje gutaha abagabo bategereje uruhu rw'intare hataha urw'imbwa yabatumye. Bishatse kuvuga Gisegeti na Ndayishimiye bifuje uruhu rw'abanyamurenge rw'abatutsi. Andagere hariya muri Minembwe iribona ni hadataha uruhu rwacu hazataha urw'abarundi cyangwa urw'abandi bose, hazataha urwaho apana urwacu. twebwe gaturahari ntabwo itonde nkubwire rero. Yes, ijambo kuvuga rero azutaha urw'akabwa. Yego nese ko cyane kukosora cyo cyane kuvuga nicyo rero ntabwo kanubishije nari ngiye kubaza nka wa muntu. Yes, kandangize kuri kuvuga ari ijambo ko Kazarama yavuze aravuga ngo afitiye reko ko muri Goma hazafatirwa ingabo nyinshi. Yego. Naje mfitiye reko ko mu Minembwe hazafatirwa abarundi benshi. Impfu zinshi z'utuga je niwo bivuze icyo cyakubwira rero bayitumyega uruhu rw'intare ari ijambo umugabo witwa Muhire yavuze, chef Muhire yaravuze ngo ikibuga cya Minembwe kizacakira ariko ntikiza gitanga cyakira abaturage kizacakira ibicituyeho bose biza bisubirana biza bituma mu Minembwe kizacakira ariko ntikizagira ngo gihereza abantu titugera exportation titwohereza ibintu hano bishije. Yego irindi jambo no kubwira ko Minembwe izipfa ku ikaratasi ariko ntizipfa mu isi. baza bayipangira ku ikaratasi bakayishyiraho na data yo kuyirangiza. Izi ku ikaratasi wo yica ariko mu bikogo habe nubwo wogira gute cyari cyo witwara. Reka nkubwire hari Minembwe hari groupe za armée negative zitari za leta 9 zisanga FARDC brigade kwanyumva bahuriza abarundi kugeza ubu nyine ta FARDC iri mu Minembwe. Nimba leta ya Kongo yarananiwe gukura twigwa none abanyamurenge mu Minembwe ntabwo leta y'u Burundi ariyo yakura abaturage iwabo. Yego. Nimba banyiri igihugu leta y'igihugu yarananiwe gukura abaturage mu karere kayo ntabwo undi mwinjira buvuye hanze yo kuri abaturage hanze. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo Sadeke abacancuro barya bose babonye ntabwo bari gukura M23 iwabo itarakuwe na Kongo. Tibikunda uzi muri Armani y'ubunyine bajya bacancuro bose babonye wiri ngoma yari kwabwira gukwikiri ubunyine bari munki kubera cyo cyakubwira rero mugende muteka Gisegeti yari yabashutse. Mwebwe icyo musabwa abaturage nukwirwanaho no gushigikira General Sematama n'ongore twirwana. That's it. Ibindi umuntu uzovugira kuri YouTube akavuga twirwaneho nabi atofata rugezi uwo ntacyo bitubwiye. Amagambo yawe nimba atofata kabingo ntacyo atubwiye, amagambo yawe nimba atofata kabingo ntacyo atubwiye. Twebwe icyo tuziho bunyine nuko twirwana iri mu Minembwe n'abaturage bareke kwishimira amasezerano y'arengarenga. Ikindi Bukavu Goma kuba kende gutembera haragendwa ntihagisubiyeyo kandi ubu nyine izina ryacu muri Kongo twitwa abanyarwanda turi ba Muyomba niko byarahindutse ntawe uvuga ngo ni umunyarwanda ni Muyomba dugana ku musozo abadukurikiye this is Happy TV1
turashimiye cyane ko mwadukurikiye cyangwa se abazakurikira kino kiganiro. Twari tuzi ko turi gukora ikiganiro kiri very short, iminota 20-15, ariko tumaze isaha yose. wafashijwe Nicyo cyiza cyo kuganira. ariko nawe uri twigwaneho cyangwa mu maraso. Twigwaneho. uri umugwanashaka. Ndi umugwanashaka, nta soni binteye. Ahubwo n'abandi bagiye gucya bagaruka. aho ubwo reka kuvuga ikintu ubu nyine dufite ikibazo cy'abanyamurenge batumva twirwaneho birirwa batukana u Rwanda. Abantu bo muri Nord bagira abandi bitaho n'abanyemera birirwa batuka u Rwanda batukana na M23 twirwaneho. Bariya bose n'abantu agatsiko gato katazagira icyo kadutwara. Twebwe twishyira hamwe focusing kuri twirwaneho na M23, ejo bundi amahoro azaba iwacu. Bariya ntibabakerereze. Abadukurikiye mwese abashigikira twirwaneho nta fiziri bisheke abatayishigikiye nta fiziri bisheke abayishikiye cyangwa se abatayishigikira, kuko hari abatayishigikira siko bimeze. Ariko ni bakeya kandi ntacyo batubwiye. Mugaruke abayobye, mugaruke mu nzira, twese dukorere hamwe, dukorere ku mugozi umwe, nibwo tuzatsinda. Kandi hari ikintu njyewe ntekereza, bino bintu byose bino bihe bizarangira. Yego, Ibi bihe bizarangira nkuko wabivuze ngo abatarabaye ku rugamba, abatarashigikiye, bazagira isoni. Hari umunsi bazogira isoni. Twirinde amagambo mabi yo gutukana, twirinde ibintu bibi byose byo gutuma tugira amacakubiri, dukorere ku mugozi umwe. Dusoza ikiganiro cyacu, hari ibibazo nkunda kubaza abantu twatumiye. Ni kubaza ikibazo kimwe kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Mike, uratubwira ikintu kimwe cyakubabaje mu buzima bwawe in general, mbese uratubwira ikintu kimwe cyakubabaje mu buzima bwawe, cyangwa se ikintu sinzi ko nabisobanura. Ni iki kintu cyakubabaje mu buzima bwawe? Nababajwe wamuaje kimwe gusa kicogira ayacu. Nababajwe n'urupfu rwa General Makanika. Ayacu mbabazwa nuko yapfuye, ariko ndavuga ngo Imana iyimureka ngo byabyishimo bararafite mu madego abibone, namara kubibona abone gute. Nizo bintu bibiri bizambabaje. Je nabajwe n'ibintu bibiri. Nari inshuti ya data cyane, nafushije papa ngera kuzo yambwiye atagihari, ndababara. Icya kabiri cyambabaje, nababaje yuko twari dufite guhura na General Makanika ngo turamukanye tuganire, apfa ibyo twagambiriye tutabigezeho. Katekereza umuntu nzagera mu Minembwe adahari, inzandira nkiriye kamera ko wa mugabo ngo bakubitiye ifiza riri gakenge iza mbitekereza nkiri hano, kababara nkiri hano. Ari icyo ngicyo n'ubu nyine ndababaye. Ntabwo mvuga iki ngiki kubera General Makanika yakivuze, ndakivuga kubera ko cyambabaje. Nababajwe no gusenyuka k'umurenge. Ibindi byose n'ibyuririzi byo kubura abantu, byo kubura ba General Makanika, byari byuririzi byo gusenyuka k'umurenge. Icyo kintu cyarambabaje ku rwego n'ubu nyine. Umukire dufite wa mbere ku isi ashobora kuba ari Elon Musk. Amafaranga Elon Musk afite bayampaye none ngo sinkabona umurenge, no yareka nkaguma ukondi mukaje umurenge. Mike, niki wanga cyane mu buzima bwawe? Niki wanga mu buzima bwawe? Ikintu nanga ndeka mvuge nanga muri short mu magambo magufi, nanga umuntu wibona. Wanga umwibona. Mike yanga umuntu wibona mu buzima bwiwe. Wirata mu yandi magambo, ariko mu Kinyamurenge ni ukwibona. Umuntu wibona niwe muntu wanga mu buzima bwawe. Bishop, niki wicuza wari gukora utigeze ukora mu buzima bwawe? Ndabaza kuri cy'uyu mugabo avuze. Nanga umunyabwoba n'iryarya, umuntu utinya kuvuga ikintu ahaye akibona agatinya kugikosora akagira ubwoba. Icyo nicuza nashatse ntinzi
n'ubu washaka gutsinda Birenze. abo tungana bose bafite abuzukuru kuri bukangire umwana mu Burundi No, warashatse burya Byari umusaza. burya nari nkuze cyane nari nkuze Etienne umuyobozi wacu niki ukunda gukora muri free time yawe Muri free time nkunda gukina n'abana. nicyo kintu ukunda gukora Nico kintu nza numva kinejeje. Ni kuntekereza. Mike niki ukunda gukora muri free time yawe free time iyo ntacyo na muri free time yawe mbese nyine tureka akazi your family niki what is your hobby niki out of my family yeah nkunda sport sport niyo hobby yawe nicyo kintu ukunda gukora muri free Ndi time free yawe time nkunda sport Bishop nkunda gusoma no kwandika muri free time yawe iyo free time yaje iyo niyo hobby yawe nicyo kintu ukunda Ubu uri gukora free. Imba Ubu uri free. iyo ndi jenyine jewe brain yanje kwiteye iyo abantu babavuga sinza nkora ibintu gute iyo ndi jenyine niho nza nkora ibintu numva shaka kuba meze neza igihugu nigifatwa iwacu kuri Mike turasoje kandi ikintu mu nyanga. nicyo wanga Nanga gasuzuguro. Mike yanga ubwibone we wanga Nanga gasuzuguro ku rwego rwose. umuntu wese usuzugura Usuzugura mugenzi we. mugenzi we. Mike igihugu nigikira iwacu tugataha amahoro akaba niki wifuza kuzakora nzoja mu kiraro ca data ku rubango fashinga ikiraro ndagira niko kazuzo nzamaga nashinga sinzoshinga ikiraro aho data atagije nzagenda ku rubango mu itongo ry'ikiraro ca data kubaka ikindi kiraro fashinga ture umuturage abana banje bazaza kundeba mu kiraro basubira iyo bashaka nzoja mu kiraro ca data amahoro naboneka iwacu tugataha Bishop ni ikihe kintu uzakora ikintu cya mbere kizanezeza ni ukubona abana banje bituye mbere nico kintu uzakora nyuma y'ico impande zavuga tuje mu ijuru uzakora iki uzakora muri leta uzaba umuhinzi uzakora iki nzoragira inka no nubake abungeri sinzi nimba unyemera akavuga umuntu ugari mu kiraro ufite n'izindi nshinga wogera n'izindi nshinga ariko nintaha nje ukabona mvuye muri kino gihugu ndatasha nyuma yo kubaka ikiraro nziyegereza imfubyi n'abapfakazi uzaba uri mu kiraro nziyegereza abapfakazi kurusha abandi bantu bose abapfakazi bose bapfusha abagabo muri zino ntambara nzofata icimbo c'abarumuna banje n'abakuru banje bapfuye ku buryo umupfakazi wese n'uwo ntazagira ico marira abasazuza mbona gusa amererwa neza. Wewe turi kumwe nagira wabonye ibikorwa nakoze muri Kongo. Thank you. Nanje niwe mutwaro mfite abantu bose abapfakazi bose babuze abagabo babo muri twigwanira ngihari nkiri mu na mbere yatwigwa umunyamurenge wese w'umupfakazi yo barishwe n'ingwara nta kibazo kimwe. Niwe mushinga wanjye. That's good. Umunsi tuzitura gutyo mu minengo dutashe ni ikihe kintu uzokora banzu reka nkubwire kandi ukuntu bizabimbabaza kwitura mu gihugu c'abandi mvuye hano ngiye gukora vacances kaza kwikorera mu gihugu c'abandi umunsi nzobona nituye mu minengo njewe banavyumve nta position bijya birirwa bavuga ngo murashaka ama position ntayo dushaka muri Kongo nimwe yo muri Kongo yompemba amafaranga nampembwa hano ntayo nkeneye ubwo rero nkeneye kuzotaha iwacu namara nka develop iwacu ko bizoshoboka kose ngafasha biwacu kwiteza imbere. Turashoje ikiganiro cyacu ariko mu gusoza turashaka kubaza mbese niko nyiza nkora ibiganiro mu gusoza nkunda kubaza abantu ibiganiro Mike urasubiza mu ijambo rimwe igihugu nigifatwa tugasubira iwacu urifuza kuzakora muri leta? Aya ndifuza kuzayoborwa na leta ariko nkikorera. Njewe nkunda kwikorera. Uzikorera? Nzikorera. Uzaba umucuruzi? Cyane. Uzofungura amakanisa gore na business. Yo sinocuruza ndangura pompa mu bitekerezo. Uzafungura iki? Business. Iyo ari yo yose. Yo guteza imbere iwacu. Sinocuruza ariko mafungure n'amakanisa. Uzakora iki? Ngira ibintu bitatu nza numva nzokora. Ikintu ca mbere sinkivuga ariko ndavuga icya kabiri.
icambere izigisha abantu ubuhinzi bw'ubworozi za kijambere. Ikindi kintu ca kabiri nza numva kuko nzubaka ibitaro binini iriya ruguru iwacu. niba baha ama position mugomba gukora mwe ya leta Njyewe nk'abavugizi bavugiye mbaye twirwaneho nk'abantu bahagurutse ntago muzayakora ntimuzemera ayo ma position mbaye mpaka. Turarangije ikiganiro cyacu. Ijambo rya nyuma ashaka kubabaza, ese buno buvugizi bwa mahoro, buno buvugizi bw'abagwanashaka mukora buragarukira hano muri Amerika gusa cyangwa mufite iyerekwa yo gukomeza iyi gahunda no mu bindi bihugu byose? turakomeje mvuye muri Australia mu Bwongereza ndahano bavuye Canada turakomeje ntitwa tuvuga hano ko tuzavuga duhuke Minembwe turakomeje umusitari magambo make tuzogaze vuga uba nkubwira ijambo rya mbere Kinshasa oya ntituzorenga ari mushingura uba gusoma kubwirira ikiriyo cy'amakanika kizorangirira mu Minembwe hari gakangara ubu usansibirizasiyo izamigenda neza ituha dukora yinjire muri headquarter ya General Sematama Kinshasa gusa twahagara tujya gusura gusimva bonere igusa cyonyine cyo togeze Kinshasa nta yindi bije Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha abantu bose badufitiye n'ubwa mbere nkoze ikiganiro nkishima gutya no kuganira n'abantu maze gukora ibiganiro byinshi ndabashimiye cyane Bishop turagushimiye cyane wahuye na twirwane ahangaha aba bose abagaba aya ni amaduru amavuta ngira twirwaneho ni ngayo muri gombe atuze ayakomora ayo kubwiriza bikarisa giwe twirwane byo Bishop wakoze cyane kutwitaba turabashimiye. Thank you so much. Wacu Etienne turagushimiye mwakoze cyane. Ikiganiro cyacu mukomeze muje kuri Happy TV1 ariko wakwicara ko kuraza kubwira abaturage mukomeze muje kuri Happy TV1 mukore subscribe like share and comment mutange ibitekerezo byanyu kandi tuzakomeza uko dushoboye tubasubize harakandu twibagiwe pe reka ngashireho turashimira abadamu bacu bazatwemerera gusiga imiryango tukaja muri mobilisation je ndashimira umudamu waje nawe ushimira wawe rwose arabizi tumwavuganye mu kanya twavuganye bazavuga ngo nubona umugabo ukomeye mu kintu afite umugore umenye ko ari umudamu ndashimira abadamu n'umuryango waje kuko banemerera ko ngomba gusiga umuryango kugira ngo mfate umwanya wo gukorera ubwoko kugira ngo biroroshe amaza amezi 3 ataramara weekend nimwe mu rugo waje uko twe twa profise kubera ko ari muri state yacu ariko no guharura ama weekend y'amezi 3 arashize na nipo twapimishigana family ya Mike turabashimiye kuba mumureka akaza gukora bino bikorwa family ya Bishop Musinga family ya Etienne n'abandi ba mobilisateur bose batari n'abandi bose bakore nk'ibyo mukora bari uyu munsi dufite abari North Carolina dushimiye ama family yabo nukuri naboga baritanga iyo witanze ugasigarana umuryango nawe uri gukora kandi kazi gakomeye turasaba n'abatazabikora bahaguruka turasaba n'abatabikora turasaba n'abatazabikora kugira ngo babikore ijambo rya nyuma dusoza nuko yaranciye mu ijambo atumye nibuka n'iki mwabwira abantu bari bakurikiye mubwire abantu bari bakurikiye ijambo cyane cyane urubyiruko rwa Amerika je ndarushimira cyane urubyiruko rwa Amerika rurakora ndarushimira pe urubyiruko ruri rwose rumumve ko je nduba hafi mbana narwo nubwo badakora bose uko bangana ariko nafata ko 80% bamaze kumva basigaye bakora ndashimira mama ba Amerika n'abandi Europe Canada Australia diaspora na Kenya no mu Rwanda aba mama bose ibyo bihugu mvuze ngo diaspora y'abanyamurenge tuvuye ku mupaka wa Kongo abandi bose bari muri diaspora tumukaza mvuga ngo diaspora ndashimira mama cyane ndashimira n'abagabo bose dufatikanyije urugamba Mwandi magambo ndashimira n'inshuti z'abanyamurenge zifatikanyije natwe mu kino kibazo turimo mvuga rero ngo turi mu gihe
cyo gushyira imbaraga hamwe ngo dukore iwacu. Kandi ntibakaturambirwe, mudukunde maze bakore amasubscribe bazajya bakurikirana bino biganiro. tubera mu bana iwanyu muza mutwakirana n'ibyishimo, tuduhare kubw'inyungu zacu, tubare kubw'inyungu z'umuntu. ndasaba abantu bose, umuntu wese afite icyo yakora. hari ababona nta mafaranga mfite, sinoja ku rugamba ruguru, ariko ufite akanwa wovuga. jewe ku giti cyaje umunyamurenge n'inshuti y'umunyamurenge, umututsi wo muri Kongo, nzobashigikira kugeza ku mwuka waje wanyu, kuko namenye ko nubwo icyo nokora cyose ntacyo nogeraho cyiza ntagisangiye na bene wacu, ntacyo kimaze. ndafite iwacu ntacyo kimaze. maze gushigikira abantu benshi, ariko nuko tuje hano kuri YouTube, uko tuba tuje gushigikira, gutanga ibiganiro, tuba tuvuga iwacu, dushigikiye abanyamakuru bacu. ariko abantu bananiwe no kugira channel ya YouTube ngavuge, ntibaze ngo bazivugireho, bamara batange n'amafaranga. umuntu wese afite icyo yakora kubw'inyungu ziwabo n'ubwoko bwe n'igihugu cye. uhaguruke nawe ugira icyo ukora. inshuti zacu, abavandimwe, abatwumva hirya no hino, muhaguruke mudushigikire kugeza ubwo iwacu hazabona amahoro. ndahamagarira abantu bose kugira ngo bakire amakuru y'ukuri, bareke kubeshwa no guhendwa n'abajya twise ibipfu. ba bandi batazi gutandukanya iburyo n'ibumoso, batazi kwiyobora kuko ntibo kuyobora. ubwo rero ushaka amakuru nyayo azakuyobora iyo duhaye tuje. murakoze cyane. mukomeze mukore subscribe, share and like and comment. murakoze. Bye.